ya tu kemba Misane Onor Jono TV ngene wabaje nungwa ni woke wonyaminu ni twa ball mbeba gbasane ohenye be kra obachi wo benkele ni wole egbe ni waje sane gbainsh onda wo shanke ni wo chebue onye oba ni woke wo ba gbasane fio kenklen wo ba sumo ni wole ogbe afane achomi Emmanuel Borketey taki ni shanke nungwa fomo bi afane mini shonje afane njo sokono we afi enyi o ketwa ball makola ke tomo 19 20 years ne yeah be ojenshi ni oye oblanya bia fine mini chire wa ko o ko ba wo ball twa if you want to in school time time in your primary me ona ke atwa school team can be if you want Germany discover talent no ni hani bombo lecha ni dani over discover talent e ko na meni ntwabo ni wobohe wale alo inspire bo ake oba atwabo no me na mo inspire bo na ngata me makola ke imbe mo kuni so because ngata me yin fako ni no mi we inda ko chon le ron ji ball jo ashin ina ke like shia ball ni me twa ke school ball na twa ke ni bi o kenke manuma chuma ke mo koni ashin machine ni inspire me na mo twa no le because me yin fako back at school a bombo twa she maybe ojenshi ake professional footballer if you want yeah school me no if you want me course here ojuba na 12 kana 14 or if you want was school teacher ko me ko ni kemite team ko ni yo te cha me aproko wo Germany start in na 12 ball twa keje ni kashi me ko ba young sweeps here no Laryea mini school me ya teshin ma 4 oni oje teshin no ba nungwa ogbena eje niji school dabi ball etwa ball etwa ale ni nshi teshin aproko mba chano ye nungwa young sweeps Germany mba start under 14 ye wo Germany ngben course na niji 14 ke 17 dani mba wo professional league niji second division first division wo fi nje young sweeps ni mba Interlice second division or Germany professional ball starts keje Interlice afi enyo okameye afi eten Interlice o shijen based on o contracts and alo mini if you like she because based on contract she because of money nyen keteni ya sign Interlice later ishimi ojeme wa gwen no ni sani akan me fen akan ha mi ina ke shini yeme like no nisana na hanin ke shijen kwata shia ka shi be ni contract tani shijeme no jejen hungo te fo ni injejeme nti brekum arsenals ni ji former brekum arsenals ni yo brong halfo ye brekum ni shijeme ka jejeme ni shikaba Red Bull Soccer Academy yeah Jeme we mbaye tomo 1.5 year jeme ni shinimba 7 United team selefa ifawa ni shi 7 United ni mba eduana niji Ghana Premier Team ni ameyo do mahinko yeah keje eduana ya to half season ya jeme ni shika ba Liberty ni mba to 1.5 season ya jeme ni shika ba Accra Great Olympics yeah after Olympics then ifangbe fio shinti ni be aja e won sama back nimba twa Amidas if you can Amidas in last team nincha ni ngeyo shambiani but from o football journey know how oni twa ke o experience wa eja ka okay different teams echa wa denche wa she Adriana no twa ne how long go twa ni mini ba no shije into a 2.5 season niji wonu wo chole loan no ni baji time ni ojeme na agent ko agent ehun le won ye links here like Premier Teams na kuma me after the season na egbo ojeme e kema gashin inka sign team don e kema ba different team niji brekum Chelsea
hani nhye do na bi he particular samedi ni akama ya brekum chesi e ya ba no ni nkeba liberty ni with football teams allo clubs sort of no channel many like experiences over anyoke wa ko na lo mi no ka say bi e ocha e bi ocha oh ni bi pi ona keshi team sele Solomon Fiam okay erosion regulation ni yo mi oni mi shi if you keshi time ni yo diana pressure be jeme because one man team ni or like nothing no normal ke ocha match ni o win o yeah okay that sometimes they call lose yes o na pressure feel because man be I mean no miss no ji win oni mi shi okay win ba ni can pressure feel ba no ho obana jamo ke ni bi oni mi shi even call the weapon wa ni obana jamo shini onu chumo ni lose ba wa o ba call na kan yo no fa na ma wi yes o wa he wo mu keke oni mi shi no forget different places liberty le ho one man team ni no pressure be jeme ame either or lose ama me feel marketing wa ke place if am ke ni bi wo jeme ame purpose e betomo league awu league chon oni mi shi no ji o perform ojogba ni anya ni afemini ahon bo ke amanse oni mi shike batimi e wo na kan ji bi ni challenge le agbona wo ona ke o meet or coach is different mo wana meet mo ko na small sani onya meet mo ko na small sani in face go na time ni your liberty oni mi shi she friend ke fence o get me contract obesi no wa fi no joba himi no be omodo until ne go le oba na favor coach yin ni oba boncha onu she wa challenge zele pi e ke otu ocha bo e wa ka shi mokoba na team na echu alo e wa ka mokoba na manager ni ekele ya team ko na echu abo e fi anke bia ne le benim football e fi bia ne football echon business bia ne echon no chumo no eke income pin bashia oni mi shi I think I guess no ji ball echo ba na good manager mo ko pa ni ba mo mi ke mo ni nu ball e shishi sometimes onyo na mo ko ni ismo ake wabo she nu ball e shishi e ko le ke ball shika gbe fa e ba fe she ko le no ni sani atishi ni akena de cha ye ko le le fe mo oni mi shi wo ke ona mo ni e ko le ye shika ni nu game shishi I think I guess e ba wa yeah be pie wonu ayo akashike moko ntwabo onyo twabo follow ekulesa no ya hekuno ke no kofi acha yo na osofo no ya na chufa chene meji anakwali ni yo na kania na kanole nyen mayu le chon cause mi hu na kan nu shi mi particularly in yakwe ko down e wo nle like ke ake anakwali bo cha bo o skills o talent alo no po banyo ke ahin alojo ke no ko I think I can open training for more ke no le ball to no e confidence eta sometimes ele favor ni me ko ego le no achon le chufane go me ko nya chufane go le ball po na e ko ja onu mi shi ke favor ba gbe no onu mi shi watcha once ni o le twa no e confidence e ke favor ba jo se la ke shi boy atwa watcha no le mi na la ke shi ko le ja chufane no le unless o le ball twa she wants no literature, no your self confidence. Go for training her 20 pack trouble. Now have a chance watch her. She jenning here when you okay or not go fangbe. Football me no ke fangbe. Yeah, football me no. E o ya trouble e he kwalo. Ni intra team shinte trust get team like different teams. Ya fe trust different shinte because of wojin sane wo ye bo ame wo best na makun se ma back. Yeah. Ka oba ka mini ba hani moko ache ye team komi na etwa ya I think I can say ekole when e baje omodimbo ona sometimes Ghana league game ke o ye team ko especially like tradition team ne ke utwa no bo omodin team is mo ne mo yi oni mi because it's small all the time utwa no over team oni mi sometimes ke wa je ne ke individual teams ne amele ame feel buy and sell my able ma hombo onu she wa the moment no wa pick form no e ba hombo she sometimes say ke tradition team ne le ke o twa no bo modern no nyo wa team wo league le ka ba hombo wa ona kan yo le wole ya ke nungwa footballers ne hegbe mini afio ke wo ba ke mini afio awa me ni ntwabo ye nungwa wo ye magio nupai mini amenya me fio ke wa anye ni ekule ame promote ni nye na good teams nye ntwabo if you make
Ke bale na kanyo ngwele to abete enyo mo sho wawi mi bole experience go dan to mo ekole ina mo ko ni emo mi akeshin o mi nwabo like ona mi volunteer ke am akeshin okay bonke ya wo ne keke wa ne kina ko dan oro mi she kole ona ke kesha every June July watch our festival match ona mi she kole wanyo no kwako o le bo cha e ke bono ko fi o na kan yo bia shitomo mamo mi pa ni ona mi ne ke ekole afi ko am go na shi mi ne ke le mi na ko dan ona mi mini okwe abanya fe aloma na mi onukwa abanya me fe na me kechi me ni ntwa boy se oh no ji ekole na me no game shishi onu mi shi abanya bala ke ekole ame bia ni no ko ya me den fi o shekole na me no game shishi onu you sometimes say ewa ni to manage a player when je no ko bibio expense da wa den chere e wo jamo enu game shishi akeshi bomone mi invest mi we mi ekole je 2 je 3 years onu mi shi ekole ke ya here 4 5 years then manage ka back onu mi shi we ekole je na mo ko ni nu game shishi oh unless ekole me nu game shishi akeshi obi na football chon business money mi invest mi we mi na ekole je ngmene no onu mi shi ekole wo se ko dan ba fe mi ni e ba ya here onu mi shi wo ja wona me ni nu game shishi onu mi shi talent ya wa beno owie o fangbeda ona be na me football structures yo ke work and compare to Ghana football alo GF structures mi no banyo wie no le ni BP den chere cause even boko ko man say I'm a lower division potential onye okay Ghana compare me cause I'm a stadium nice pitches onu mi shi facilities in tuning everything of on point ke even at nyongbo po na pay onu mi shi Ghana be na culture division to ake stepping stone ultra division 1 stepping stone ultra premier stepping stone meanwhile we go to South Africa nye okay nye banye nye machine nye if business onu mi shi Ghana be na premier league no ju professional league or premier league or division 1 no ju professional league onu mi shi na teleske ko le kemu ku player ko sen ko po enye na ehia ona enye na ehia enye na eshika ko ni banye kefe business ko shi ko asan team 0 mi sen ko da onu mi shi isen ko da ni aba inside na ke leta na wishka how onu mi shi very bad oh me ko na asale ya onu mi sana asale because kemu ko ntwabo Tanzania onu mi shi ne hishka go na enye ke ko free property Ghana me no ko Ghana league onyo fi da ona be fine onu mi shi o sani akwe sana akwe wa na fe because egole football experience ni Ghana na je mo fe mo banya e fan gbena chobo e man se onu mi se wo ke o try bi no make e bi po no na chance we man se o ya okay onu mi se na no jiwo problem ni wo face o e bi ya ke be ko bana ke shi me try local teams ni ambacho local teams for years see no ko be ni ameke ba chon ke ni ntwabo ene ni na ye mi bia na wona ke shi we young players boys ni ba ame small football no na ke shi ame talent ho ni wona ke government won face small pitches she ko kwe personally mini push alo mini wa mo abanya ke wa ameni amenya amesha me ona ke shi ke nkun se mi time ni in fa no me coast here under 12 under 14 under 17 ona mi yo no me pitches here wa no wane po no pitches pi shi kokoro me bia na ekobero ona mi yo pitches no gba wona ko juvenile soccer ona mi no jino ni gba wona bia because bia na pitches gba wona wa renje ko o ya ko ni even for Ghana Premier League ekometo am league matches e be ngwero onu mi e be ngwero o pitches no ju problem onu mi o ke government ekole in lago wo station ya action ke ba nu wo here ewa onu mi ewa ko ni wo soccer won fe mi ni ya here because bia na wo soccer say so e ba onu mi o won pa fai ke amenu here ko ni amewa no juvenile soccer eteshian ko na one pitch is fine onu mi no ju problem bia ni no ju problem I think I should cafe na kan wo soccer ba here basically GF no alo wakola keke wokwo nungwa ne
ma onukwa ba anye fe pitches aha me ni twa boy bia atetation onukwa fe pitches ke ayale fio alo be fe kan government o je government pe mo onukwa ma nye fe ke spon ye ke mo onukwa fe pa ke be nu wa wo no ni onu mi shi je government pe ke mo onukwa ekule to me no wo nu wa ne wo onukwa bia ni shikon ko kan ko ni abanya ka fe pa ke na ke wa why not I know the day ke moko Gemini tell blaster ewo nwa hia because so far kokwan bia ne nwa obe play ko blaster cut the ship o wanyo na 2 alo 3 son again onu mi se o ke egule mo nu pa ko efe ko ni moko Gemini ete ehyen ka che nwa gba ba che o fe wana credit ko onu mi se o je president pe shibe pi ona ka football se Kenya te hia nyecha foreign teams na achenya ka nye batwa nye hia nye no efe nye wonya efi onya sumo nye batwa ona mekome ba je mo fama no we onu mi mekome ba no mekome we ejo experience na me na ke ni bi ko na me nu ke no na ka me onu mi me ekula mo ko ye hu ekula fole bi aya fole again onu mi ni ke ekwa be ni je me facilities ke ni bi yo ya ha ne ke compare bi na ke shin bi down onu mi we ekula ban onu mi wo je mo fama mo ko ekula ka chelo na batima ke ya femi e baba no le normal be ke won to na me ba be sani one good facilities ni will favor them allo yeah onu mi because e ba ko chele ake ba twa e ba kwaje me e kwa compare bi onu mi ba ko ene yo e kwa compare ke ene yo bi na sana de share jeme e ba shike kule afa bi no jogba ni wo match Europe ko chele po ba ke eni yo ke bi e fe ko meni e baba ono e baba shike ko na gashi ene yo ke bi e match e ba earlier on one gbasani o you about insurance me no money GFA ha footballers as insurance ni oba kola kashin o plan for a long time no tashin e ba nya favor I think I can say kule ke ona it depend on ekule o division 2 o plan ekule GFA no kwa onu mi shi ekule team me no yo mum onu mi shi ekule team me no yo no ke team e contract sani team FA na ka insurance e hambo onu mi shi me na fe ni ke ekule ke o plan no e shan ekule onye ball o twa don onu mi shi keke afi because ekule ko je ball shi twa fresh ekule o twa division 2 o twa division 1 no plan ekule GFA no ko fe mi e hambo shi ekule o team e mum ba nye fe na ka ni hambo yeah yo ke wokwe bi enungwa ingbe mini pitch wo yo e bi enye trainer as footballers bien ele kan wo mi be pitch no yo e bi ani ji 11 na nya atwa official match no ji nwa town park nwa Presby Park I think apart from no e ko be go don wo ba ho park mo nukwa e ba fe nukwe e ja ka wo spompi kan bi ni woye onukwa ihu ni hie shika ebi yo ke ameka me hie wo football mi ambanya amewa na afi no kwe mini nga obanya oke amoko ni nto ni eje football nshi ni ko kwe skill le mini nga obanya oke nga non manyo le no jaga shin emi enye ball e twa sometimes ewa sometimes when ewa cause mo fe amo ke anu nyane nyumba kan ale onu mi moko ne banye jeshi bibio no ena chance eti moko ya ba struggle a later part kra keke femini e agba mi o no normal ke moko fe ni to twa boji ke ball o to twa o mi onye ball training aketwa onu mi etan o fi training ni o la gashin o le twa o fi training ke discipline etan yeah for years no twa football ne maybe obaka keshi team na ntwa ni ji like imi shebe alo me time no obaka keshi this year ni ntwa ball ni like if no for your life oh make time ni Mba Amidas that was 2013 2014 ni shi Olympics ka Amidas yeah mini ba like mini o yona oh be if you can no me Olympics be misunderstand if you go na ame show work by one nimba matasha e wo fitu mare o ke ona shini inte Amidas am hear me atu ni
jeme hu amiani like I'm a GM professional he told me because my family can be fine. Only me my family woman me am on your labor to like staff friend can be fine. Only me sometimes we can feel no go put him potential I'm a show me no feel again only me we yani like in me share team yeah. Ni for years na hu mini obaka ji noko ni $10 noko. Oh, indole bia Misane le mama kala keshin. Tam ni Olympics, ni shile bet ke Olympics. Yeah, because no me premier team. Olympics division 1. Ni ameke propose aba keshin ba wa me na division 1. Kono qualify team ke premier. Lele no me imbro no pa fita team e wo mboletue ni imba. Ni imba lele we ma team qualify ke premier. I'm a wrestler as a premier players. Na ma start league na me show. Yeah. Mini reason amehanya. Reason amehanya no ji ahon team e wo omoni like onu ogbe ye any team e te be afio boji ni What you kumo? Oh yeah, cause nakata me hu keje o hwe mi earlier on potential ko le manyama na team ko matcha. Allow me back to because lele ni na wo qualify ka ba me to me back to in team e ameke dabi chin inch. Onu mi shi e woni ke okay why not be master on me thought I could share matcha because me intro on me matcha ko ni mun get selling out all of a sudden on that cross registration yeah if o ko hwe mi on me shi o hwe mi ke letter keke no ko fita on me shi o no jino ni yani imbadan feel yeah well from keje no wie bia na ke team ko ngo he e have letter na ke no ko egbe as a player legal procedure ko beni obanye okemo na kan team ekoye shi na kan time mi ona ke shi mbasmo team fenini because me money here team ke wo ye fine o ne bala ke shi o ba sign contract ni hako onako copy onu mi shi all in the name of ekole money here team mo ke wo ye fine wo later copy baba o agone later na me show agone copy ni sanu wanyo ke ya onu mi shi ni ekole no ni sanu ke na obe copy onu mi shi o no ji mistake ko me unu won of mi of e wo wona no ko chi na kan liga menele ye ko ka team sign contract onye copy team onye copy the terminate contract o ye gbono ke ya GF na yo sane ya bo no le no ni sanu ha bo team ba ha bo bia na o ye hia obe team ko ke manager kontu e ke bo atuni alo e ke ba team ko mi o ba sumo no twa o ahun macho ahun team fan team macho ahun ke o ye phone number lo social media handle ko fa no cha ofane in social media handles ni Facebook Emmanuel yeah call type Emmanuel no obana mi ejeme yeah no ji Instagram go no ji Snapchat Emmanuel call type no obana mi ejeme yeah ni telephone number 0242 948287 or 0244 515894 o ya me kuma no ba sumo no damage ofane if na get gbenon choni nke nanye niji mada mbro kofio mada leshwa agbono nke mbro no pa na chole Adolf Borketey mo fe mo chole Black Sabbath kaje de wan le ne mo mi efen ma ya fen no fe anomi le ewo minda leshwa wonder woshi akashinu wo chebu ona be no ke wo ba gbasana ora don min danya shinwa akashinye hebe nyekwe wo yo no Onor TV gbene bi okesane ba gba na gbe eni wo shani ne G3 poem nungwa C5 aposhiami money fe make up ha mi o banyo twale 0542354224 interlene hu Afoley clothing ye Facebook o banyo contact me Bonyele Afoley Laryea.